أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam kala ka wawɗo wawde wonde e hoore laalagal aduna Allah on fof haray musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago diina salminago l'islam salminago hakkunde yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗen en fof meɗen hara ko en salmodiro yeyɓe ka nder aljanna ya rabbal alamin lewru suma e feƴƴino ɗum yo Allah taw en jaɓanama en renɗinama e natugol yiide jahannama enen kala e mawɓe meɗen ya rabbal alamin toriki Allah yo Allah taw andeji meɗen ko jogiɗen kon fopp yaadi e lewru ndu bakkatuji meɗen fopp hara yaadi e lewru ndu Allah rinɗini en enen eɗen dangal julɓe fof e natugol yiide jahannama haray mi artiɗo hande inchallah o ka page meɗen ɗo lawol kisal hara inchallah mi toranike on kisiye aduna e lakara mi toranike on jamɓe kisiye e moƴƴereji kala kone yilade hakkunde leydi e kammo hara inchallahu mi andintinay ɗo nafooreji sappo nafooreji iwɗi e kara ɓurnaɗo tageefo ngon on ɗum ko muhammadun sallllahu alayhi wa sallam haray en fuɗɗoray nafoore aranere nden haray ko honɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki goɗɗo aroye yewmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala andintinamo kala bakkatu mo waɗno o inna hiɗa anditi bakkatu kaarijo o inna hiɗa anditi bone kaarijo hiɗa anditi ɗum ɗo ha jiyaɗo on dara tawa pellete o halkike o fokkiti yiide jahannama Allah inna kono ɓaymi surriɗo maka adna hande mi yaafike ma yaw aljanna yo Allah waɗu en e ɓenno nafoore ɗiɗaɓere nden ɓurnaɗo tagi fo ngon kadi ɓe maaki wo ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓen kon fop yiide jahannama si ndaroyama pourcentage waɗoyama naatoyɓe yiite ɓen ndaroyde tawe ko ɓuri naadugol ɓe ton ko sabu ɗengal maɓɓe ngal si goɗɗo o wawi renugol ngal ɗengal makko haray o daɗi e boneji 99 haray ko gotum petto haray woni ko luttanimo si ɗum ɗon feƴƴi ñande goo ɓe landino aaden fulaso neɗɗo mawnuɗo ka fulawa ɓe inni ene hiɗa wawi torade jomima hiɗa andi ko honno jomima torede a tohsino du'a ali rabbik de wawi toragol jomima no hana tororede qala na'am o inni miɗa wawi torade Allah ɓe inni hiɗa wawi o inni ɓe inni awa torimen nana o inni honɗum o inni allahumma innaka a'taytana al-islam min ghairi an nas'alaka fala tahrimna al-jannata wa nahnu nas'alak subhanallah o inni ko ayyo Allah a okkimen l'islam a okkimen diina l'islam wona menen torima na enen tori Allah yo waɗu en julɓe ko Allah waɗi en julɓe kanko suɓani en l'islam o inni ɓaynon a okkimen ɗum ɗo men torakima mi toriki mo wata har minan men aljanna o meɗen torade ma subhanallah okkumen aljanna ko men wonma torade kon a okkorimen ko ɓuri e mawnde l'islam wona menen torima mi torikema kadi okkumen ko ɓuri mawnde kon kadi ɓawo l'islam o ɗum ko aljanna oɗo no wawi torade ko ɗum Allah ko okkorayɗo haysi o toraka wona noon si o torama si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe nafoore hikkinde ɗon nden nafoore nayaɓere nden sayyidina aliya o maaki imamu ali radiyallahu ta'ala anhu wa arda o wi wo lahzatu sabrin fi lahzati ghadabin wo tamna'u alfu lahzatin nadamin fillito lahzatu sabrin fi lahzati ghadabin tamna'u alfu lahzati nadamin wo muñal hun gotum muññare wotere ko goɗɗo muññoto sanga o seytini
sanga o seytini hino danda mo ninse wulure mawmen ɓen ɓe makay kala ittuɗo mone o waalo day e ninse si ɗum ɗon feƴƴi haray fewnuɗo ko honɗum fewndi haray ko fi horugol jeegoje ɗen ha hori balɗe jeego nelaaɗo sallallah alih w sallam maaki lewru woturu hino fotawa lebbi 10 balɗe jeego no fotawa lebbi 2 lewru sumayendu huruɗen ɗum nyallal be Allah yoɓete 10 sa ƴetti ɗin 10 ɗon andu haray hiɗa o fotawa horuɗo lebbi 10 man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha joni non haray a heɓi lewru no ƴetti lebbi 10 no lutti balɗe 60 balɗe 60 ɗen e galɗa balɗe 6 ko ɗo wiyete 6 shawwal 6 juldandu hora 6 juldandu Allah windanama baraji tawti ko horuɗa sumaye on kon a hori hitande timmude gaynuɓe horugol ɓe yo Allah on jaɓanɓe fuɗɗiɓe yo Allah newnanɓe ɓe timmina ɓe fuɗɗaki ɓe yo Allah on newnanɓe ɓe wawa heɓude 6 ɗen ko adi juldandu lannude nafoore hikkitinde ɗon nden nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala neɗɗo duumiɗo e jangugol ayatal kursiyu ɓaawo kala waqtu farilla mo o salmini hay hunde sakkotako mo e naatugol aljanna on si wona mayde nde ayatal kursi Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ودوني آية الكرسي كوايا دوغوري مونو دي آية جدي فبكندر القرآن wonon kala janguɗo oɗo ɓaawo batte kala julde ko tongi mo natude aljanna ko o mayde yo Allah okku en aljanna nafoore hikkitinde ɗen non fewndo ka zamanu on fewndi ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hollano ha yawmal ha nyande adna wallani ɓe inni ɓe accari soñja e fitna ko ɓurata lorrugol worɓe ɗe mofte maɓɓe ɓuri sonnaɓe wona non ɓe fo wodi ka ɓe yewdi fi sonnaɓen ɓe inni wo adduniya ko mata'un adna on ko dakamme ɓe inni wo khayru mata'iha ko ɓuri moƴƴude e dakamme adna on ko fo wo ko almar'atu saliha ko sonnajo moƴƴo nokku go kadi ɓe maaki kala mo Allah okkuri sonnajo moƴƴo haray Allah okkimo feccere dina makko haray yo hulu Allah o timmina nde a feccere luttude si tawi ɗum ɗon feƴƴi nafoore jeɗɗaɓere nden ma jertaɓere nden nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo mande malede ko piiji 4 ɓe maaki wo arba'un min as-sa'ada piiji 4 ko jeyaɗum e malede ɓe maaki ara nun ko almar'a saliha sonnajo moƴƴo ka galle wo 2 wo almaskanul wasi galle yaajude hoɗande yaajunde labade fotunde yoɗunde newinde wo ɗum kadi ko jeyaɗum e malede si Allah hokkima ɗum wo 3 on ko honɗum aljaru salih kawtaljo moƴƴo kawtal moƴƴal no tawa e mande malede ɓe kawtirɗaɓe si moƴƴirima andu ha tigi tigi on tawama e malaɓe wo naya ɓunkun e mande malede nden almarkabul hani ko ɗum woni mbaɓɓateri fotundi bañol wi molanangi uto wi labangi hara sa joɗiga toon tawa innay ko fotaji ɗen ka nder aljanna woɗo piiji 4 ko taɗum e mande malede mande wondema tigi tigi on Allah on neminima kala mo Allah arsiki ɗiɗo
yo yettu Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum non feƴƴi nafoore jeena e ɓere nden nelaaɗo ɓe yeeti en enen worɓe ɓen e enen suddiɓe ɓen fof ɓe inni wo lam ub'ath la'anan, min dey mi nelaaka komi huɗowo, mi nelaaka komi yennowo. Allah waɗi ɗum ɗo na ɗum mi nelira, innama bu'istu rahmatan, min ko mi nelira ko yurmede. Allah yini ga deftere makko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, min nulirarima si wona yurmede wonande tag e fongo. Haray koye wattan hakkil moƴƴa enen yennay ɓe huɗa tentini sonnaɓe ɓen nde toɓɓere ɗo ko wattangol hakkil ɓe maakide lam ub'ath min mi neliraka afwan la'anan komi huɗowo, wa innama bu'istu rahmatan, min komi nelira ko wonande yurmede tage fongo. Toɓɓere sakkitoro nde wa akhiran nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo atani jibril, wo sayyidina jibril arnoɓe qala o wi'i man mata min ummatik, kala ummayɗo e mofte maɗen muhammad sallallahu alaihi wasallam la yushrik billahi shay'an, hara o sirkanari Allah hay e hunde, o maaya kono o sirkanari Allah hay e hunde, woko dakhala aljanna, o naata e aljanna. Yo Allah naada onon jentiɓe e jentoytoɓe e feƴƴinoyeɓe fappo aljanna. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko ɗo mi woni e darade, haray adomi darnude yewtere anden mi weltano jama on fop mo be ko wallituri fii no wawden sodirde suudu Allah non, juulirde meɗen nden masjidu ibadurrahman laken. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, golle ɗen lannari mbuɗɗin ɗi timmari, ɗi siwa timmude fop no ɓeyda torede ballal kadi mo be ko wawi wadde yo waɗu, mo mara ko waɗa yo jokkintin du'a. Inchallahu du'a ko ɗum woni armu julɗo, ala julɗo on tigi tigi ko du'a. Haray inchallahu eto ɗen ha o nokku ɗo kadi o wonana en, o wonana julɓe Allah ɓen ka Allah rewe, haysi tawi an a rewoyari ɗon, woɓɓe rewoye baraji ɗin ɗi tawyama ka wonɗa ton, foti hiɗa wuuri, foti hara hiɗa maayi. Anni yoɗa waɗana hoorema e ɓeygurema, waɗana mawɓe ma wuruɓe e faatiɓe, waɗa kadi fi aveniri fayɓe maɓen, waɗa fi yo Allah ittane sonja aduna e lakara, o dandama lette gabru, o malloyama yawmal qiyama, o dandoyama nange ko daroyte ko yawmal qiyama. ɓe toriki Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗuɓe yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude en jotti, fuɗɗiɓen timminari yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude en jotti, ɓe waɗari ɓen yo Allah newnanɓe no ɓe wawata waɗirde, wonɓe dogude fi muɗum kadi yo Allahu o lonto ɓe haajoji maɓɓe keneji e gundoji ka maɓɓe ka ɓeygure maɓɓe, fodde hiɓe wuuri e ɓawɓe mayde. Haray inchallahu haray en e juma on kadi si tawi jon juma jaɓi, hara ko ɗum wonno ko hilna, ko wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Brixel, ka page meɗen Facebook Lawol Kisal, ka julirde meɗen Masjidu Ibadurrahman Bilaken. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.